ilosi aina kine Edaraca lo Komolo lo mabungwa chitapu gane iswame jok aina kinoni gudole jok osodi aina kinoni Edarachan lo jokuka usala kini dongwa chile Edaraca la swalo apugani ngese editing ke engalano kolu ko district kalo Kapelebyong Edaraca lo lem itusomao ochilet kalo Komolo no kesi opoti somao no site bong kana balasa ne ajare Eminista lo chichi lo kamlara ka irotin Musa Ecweru imani eja utenelo irotin ko district kalo Kapelebyong Idepete koto morotin lo ponyo wanyuna ebe munara no ingeslo iruchokite town ka etemlo achowa ka etema chinga toni etemo ngoja kodisuta kalo katakui ibore yeni ebakasi engare no koluko kwap ebe adaune peta ikaru kanyeuni mam iruchokiti itunga lwedolete ilukominto mnangono ko Kapelebyong oja puganda ne pele nor namu oja pugane no Kapelebyong papa tukitakindera district konye mama pugane podo kita ikona ai ngaraki ni so konye alama lo so kwa buna vera pugane ba chamu ntongo eriko ngoda uria mama iboistina rai boistina emo kina so ni no konye ai boistina tuboro ido tama ino pedora anyu borebe erotolo kini sida ka penguche etere business akata apugane be ngarake ngonu abandi pero anje ka lainje Minister Musa Ecweru ngesi obu olimebe elos ngesi awadike balwalo itodunit ebe adaw eke yapesi achama kine Edaraca lo lem ejai ochilete lo Komolo ajai kin Kapelebyong noi kanu arucho kin ka etemlo achinga ejai alos kine na pugani ay jularte Edaraca na lu ay boishi ache no Uganda ne kotore bubo no e gangakin konye chani lo jasa chinga Kapelebyong womete be mami chama kini Edaraca na lu aloste dobra ibosha cheti berege ata lo kana ti lo kwani goyoni lo oyangara iganga kitonga lo achinga so ilos kwa na anyu ni be Edaraca lo erai lo Kapelebyong district erai la achinga alos kwa nengo bongon kapala ai boy kini to mai wadika achama kini tonga lo achinga achama kini tonga lo Kapelebyong ekese Edaraca ejasu munoda engare no koluko district kalo Kapelebyong kesopoto itodia sakecha ya lama apolo no chonglo kaita Francis akolo kiningesi abala ebe ejasi lemu aindi ngosha no iroti no district ake Kapelebyong ngese district leja ka aindi ngosha nkamto siroti ni do ibore ken enakiti pale mitunga lo Kapelebyong jas keda ituru na ifolo me konyelo lango la edeke do toma choa na pugan kila choa ka papa minister tojo ka pugan Ekopaki ni so Edaraca lo pale meja ine Lepolo ikiti rotin ko disuta kalo Kapelebyong engineer Okia Emmanuel ngesi obu cham ebe ikidioko apia nu edumuneke ya pesi the whole entire network of 586 kilometers we receive 167 million shillings in a whole financial year. Ikota kronenda Jacinta atuto member na Irabet na beru ko disuta kalo Kapelebyong ngesi obu Islamic minister Ecweru kobala ebe alakuni kwana akuleko ke kanu atotono ibusaniketi adumu na ngale una itekoro ko district ake duchu ipuaka ngasha ne wachinga kapa etem mama ngore pedorete ya lo stade kisha eja simune ko salo sana aingarakina raidon dumuni jobe twakini kineta ngoro ne lolo ikosi akorio koda epedorete alemuni nyamata ane kortos kesa ngarai usokoni so muno bonebe bunikwa na development ile wa jokuna chut alamun soko district Kanuka TV East Francis Ochen ko disuta kalo Kapelebyong